Rumah di kampung wisata untuk menampung berbagai kegiatan. Rumah sayur, tempat tanam sayuran. Rumah mangan, mengolah makanan. Rumah seni, tempat seni budaya. Rumah baca, jendelanya dunia. Rumah buah, pusatnya kegiatan. Itu semua di Curug Kota Serang. Selamat datang di kampung wisata. Lingkungannya asli alami. Di Cafe Migo menikmati hidangan. Rekreasi di kampung wisata. Lima rumah di kampung wisata, nu narima segala kegiatan. Rumah sayur, tempat melak sayuran. Rumah mangan, nu ngolah kadaharan. Rumah seni, tempat seni budaya. Rumah baca, ngintip alam dunia. Rumah buah, pusatna kagiatan. Eta kabeh di Curug Kota Serang. Wilujeng sumping di kampung wisata. Lingkunganna asli alami. Di Cafe Migo raosna suguhan. Rekreasi di kampung wisata. Lima rumah ning kampung wisata, sing nerima kata kegiatan. Rumah sayur, tempat nandur sayuran. Rumah mangan, sing ngolah pepanganan.
Rumah seni, tempat seni budaya, rumah baca, jendela dunia, rumah buah, pusat kegiatan. Iku kabeh ning Curug Kota Serang, katuran rawuh ning kampung wisata, lingkungane asli alami, ning kabeh migo nikmate subuhan, rekreasi ning kampung wisata.